ukukhulumela abantu umzamo cha mgibe mfowethu awukwazi ukuthi izinto ayiyekwe ngoba nakhona ufila la kumele sithi uyibamba kancane lapho le ndaba. Uyabona bafowethu, uma namanje kunabantu abangakholwa, kube nabantu abavaleka amehlo uma kukhulunywa into bayithatha otherwise okwabo lokho. Last week or almost 2 weeks ago, lo mfana wenza ivideo lapha edela uKhuzani ngesikhathi engena nge-entrance yakhe yokuba wenza ama-comments afana without a reason, engabuzwanga muntu, engacelwanga muntu. Today kunomuntu okhulumayo into ethize ngoThandeni SK, yena ipause yakhe yokuthi uyadefend umthandeni. It's fine, right lokho. Pho yini azenze emsulwa, azenze ngathi yena akanankinga nomaskandi, akukho kuba kwenzayo. Iposition yakhe nje ukukhuluma nje ngezinto ezinormali nezinto ezibheda ezenza kumaskandi. Pause iposition yakhe ikulento esihlale siyisho, wenzisa komuntu owakhokhelwa, wenzisa kumuntu okunesivumelwano esithize ukuthi uma kunento eyenzakalayo wena kumele uvele uzophebeza leyo nto leyo yokuthi yena ingabe umlilo osha ubuhangihanga. Mina into engicasulayo nenginyanyisayo when it comes to maskandi ukuba nabantu befuna ukuba pick and choose ukuthi uzokhetha ukuthi abantu bembuke kanjani ngoba yena efuna ukuphusha i-agenda ethize underground. Mina akusho kwacaca ukuthi cause umsebenzi kaKhuzani awukho la, bekho abantu abakhuluma ngoKhuzani angibaboni. Mina ngikwenza kube umsebenzi wami ukuthi yithi ngiyikhulumele mina, ngingaphoqwa umuntu, ngingacelwanga muntu, ngingelutho, ngingekho under any branch, ngingekho under any nduna yokuthi ngingaphansi kwayo. Ngibuka nje ukuthi why singatholi information ngoKhuzani, incane information. Even if Khuzani benze kahle asitholi lutho. Kunalokho nje kuvezwa izinto ezithize eziyale nale ezingakho zinhle. Akwenza ukuthi yithi ngikhulumele ngaye ngoba asinayo lo information leyo. UKhuzani nomculo omkhulu kabi ukuthi sengathiwa le nto leyo kuye ayenzeki, awakungiphathe kabi. Ngaba open ukuthi hayi yini engiyenza. So yini eyenza abantu befuna ukuyishaya ngapha nangapha, cause kumaskandi kuyacaca ukuthi kuhamba kanjani. Kunamaside athathiwe clearly, leyo nto leyo isi-obvious. Mgibe umuntu attack ngengane yakho wena ungathula yini? Angithi nawe uyabila mawathe umfowethu attack kanjani omunye umfana ngomfazi wakhe? Yini ngiyakwenza mfowethu? Cha ngona ingane yami kodwa mfowethu attack kanjani umuntu ngomfazi wakhe? Lalela ke isiqiniseko mfowethu usikhovu uqala right. Abafuni uku-attackwa abantu, abakuthandi lokho. Kodwa bona futhi babuye bezo-attack oLuve, bezo-attack uSiphezulu, be-attack oQhosha, be-attack uSikweletu. Nakhe edelela nje umkhulekele ethi ucabe ngomkhonto. Bethuke bemchaphe ngenhlamba uNjoko. Uduma kahle naye under IGP bemthuka each and every day. uKhuzani bemdelele bembiza ngokuthi yena itabanza wompungazi. Soka le ntombi ubani lo uThibela, angazi noma wena soka le ntombi ngaze ngibhede. Thiwa mayibhala ama-post le post ayibhalanga uThibela, ibhalwe uKhuzani. Shuthi uThibela akanayo ingqondo ukuthi ayibhale into ayithandayo. Ufa umshovo gaze ebhala ipost kube yakhe. So kahle nina nifuna ukubamba umuntu izandla bese nithi akalweke ngokufuna kwenu. Nifuna ukuthi umuntu enze kanjani? Kudelela umuntu ongakwa Red Nation kuphela. Umuntu obekade engakunina uba mubi futhi sometimes ukuthi bethuka uKhuzani all these years beku right
as soon as ikhuluma ethi sezingayo SK cha selishintsha iposition anisenandaba nalutho nithini kahle obani ababolumaskandi kahle acheck izolo ku live kabani kaBhadlane mawungabuza uBhadlane ngiyakubona lokho kodwa mfowethu ekazi ukuthi attack ngomfazi wakhe uzomndeni wakhe kanjani nje ngifuna kuswele vele nje ngishaya lapho kozwela khona bese actor nje ngifuna actor nje vele ziyakhala nje yabona ziyakhala wena uyakwazi ne akusho kimi lo so bekunjalo-ke amadoda ephikisana ngendlela ephikisana ngayo engingenandaba ke nakho mina anginandaba baphikisana kusuka kuphi kufika kuphi okwabo lokho kodwa umgibe kubona ade right 100% right esathi ukhuzana bekuyinkunzi Mgibe uyabhoxa Mgibe uyindoda bekukuningi ukuncoma ade nikubhekise kumgibe benithi right so akasekho right manje umuntu omubi sewumuntu okumele kutshela amaphoyisa ukuthi unolwazi ngento ezeke ebuhlungu yenzeke kumfokambatha umndeni wakhe kumele impela uyisukumele lo daba lolu ngoba nakho nje sekukhulumeke ngalomuntu nina enemthandayo maqhamuka umuntu la aye kwi-podcast ayosukela ukhuzana nina ngigeya ngalokho mihla lamalanga ade kukhuluma lo mfana uSimiselo nje eyinsukwini benijabula kabi ngoba yini lento le we take away attention yalomcimbi kakhuzana ekade nawo so mina ngiyohlala ngisho Mvelase iposition yabo kumaskandi angi-understand ukuthi yipi cause unobunarcissistic kancane obukhona labafana ukuthi mayekhuluma umuntu afuna ukuyilayela yena afuna ukulela ivoice yakhe engafuni ukunomunye umuntu i-chance akhulume yena ufuna ukusho lokho akushoyo kuphele lapho akafuni ukuze umbone omunye umuntu noma bade ngaba nabo kuyipanel okusalayo kumele bevumelele naye one way or another so umuntu onjalo ke ekhanda ke angisho ukuthi akekho right kodwa ke akujabulisi esimeni sengqondo mentally umuntu kanjalo kuyinkinga nyana somewhere somehow so abantu abanjengomvelase hayi mina anguboni nje umsebenzi wawo kumaskandi angubona ngempela cause ukuzodunga ukuzomosha mina ngithi akaphumela obala ngalokho ephika uma nguthi uyakhokhelwa mina ngiyazi uyakhokhelwa ukuthi ukhokhelwa ubani ke suke ngingekho kodwa ikhona imali ezakuyo engena kuyo somewhere khona umuntu umsponsorishayo imali ingangaphuma direct lapho mhlawumbe abantu abacanda kumele iphume khona okusalayo there's someone omsponsorishayo ngandlela thize ukuze abe nje uba the way ayifighter ngakhona uyala lo mfana futhi ngakufela lokho akulwelayo ulwa ngathi ufike bemkhoje ukuthi hayi impi mayisi kanje uzofika ukuthi lapha yana cause akafuni lutho ngomthandeni kodwa uyakuphika lokho akaphumela obala asho ukuthi uthanda umthandeni usebenzela umthandeni ngandlela yonke into akafuni lutho ezokwenza kumthandeni siqhubeke nempilo engalokho yale lokho embenceze ekhuluma izinto eziningi kumanje uzola nomgibe ko live okwalani elwa into lethina obunye umculo except SK akavela obala ukuthi hayi mina ngomlandeli emthandeni bafowethu ngiyamthanda futhi umthanda asho nje kube clean singalokho siconfuseka cause lokho kuzoba sekuyenza isenze ukuthi okay ingakho ukhuzana ungasozwa wabona ukuhle kuyena noma kuthiwa wenzani ngale emdletshini ohlala uncoma ngisho kuthiwa kubhedi ohlala uncoma ohlala ubona izinto ezidla zodwa so asazi yiwo ke ama-influencers enu lawa eniwathandayo enhla nawo ko live ma Blue Nation iposition ayithathayo iyo leyo ukuthi wona azodefenda lo muntu amdefendayo nani ke phumani lokho niyokhamisa kuma live ningazi ukuthi nifunana lapha enisuke ingena khona kulo ma live lawo abantu bayikhuluma indaba zabo ezithinta bona umgibe ingane yabo bayekeni bedile bodwa kodwa kusalayo ayikho inhle leyo nto leyo ukuthi uma sekubhedile ngale kumthandeni bese kuzoncunya ukhuzana akamncome nje separate uma ukuthi unenkinga nomthandeni abe nenkinga naye akhombise nje ukuthi yena uyindoda eyimele into zakhe.